وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. او آگا آها تر دروغبند کد کوڑا بگوش پا منایت منیکار و پشمایت شمکار. شما ذمدار نهت منیکارانی و من ذمدار نیا شمکارانی. بزا ہر پیمیں پنت و نصیحت کنگ و دلیلانی پیشدارگا رند ہوں. اگا آیاں دروغبند کنگ راہ یل نکو گوڑا اے نبی تو ہمیں بگوش کے منیکار تہنا دعوت و تبلیغ کنگے او آمن پورا کو تگ نی نا کہ شما منیکارانی ذمہ دار ہے و نا کہ من شمکارانی ذمہ دارا. درستا اللہ پاک دربارہ پیش بھی اگیں اودا چہر مردما ای بدیں و نیکی عملانی بابتا جست پد بھی ہمیں بابتا سورة الکافرون تہا ہم بیانند.